Oh yeah. Et la quoi est où? Dans les nouvelles la lumière, oui, on peut faire la lumière comme tu veux. C'est dans le vin. Karaha Pere, Karaha Sylvie. Aujourd'hui, nous allons vous interroger, vous poser des questions sur votre travail de l'artisanat marquisien. Et en début, nous aimerions savoir comment vous avez commencé à faire ce travail de l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail de l'artisanat? Est-ce que quelqu'un vous a enseigné cette technique? Et quels sont les différents matériaux, que vous travaillez? Ka hanu ko ua e pere me Sylvie e te mani e mato yo ko ua no te ui e ko ua e pēa te ko ua i o ia te ko hana ia i tēnei tauhana haka tiki ukau te iwi e nai haka ko ia ko ua tēnei tauhana mi hia mai tēnei tau iwi a ko ua Tukoto ki e mai ine tēnā i au māui tēnei hana, e mau hana wawe he iwi. Nā i amua he hana akau, pau i ei he tau kakai uha i nei he ei te atau mea akau hiro i he te tau o tau mui tau hine. Pau i opu ei ki te ei tēnei hana he ei anu nui te heka ki te i haina. I kita ia nama kena hau teni tau hana iwi ia i opu ia he meiti he iwi mua ai ko kakota tau haina no te hana he ia mua he ipu ehe i te tau hana ipu ehe mua katiki ia i tau ipu ehe pau ia i ko kamai i te tau haina no te hana i hu tau me mauni kita ia mahe ipu ehe ia mua te ako ia te takitaki ia i te tau hana ipu ehe Kita ia mi ia re ko o te iwi e kānea. Tamta ia i kānea mahe iwi. Ko o mai ai te tau kakai uha i nā mahe tau mea o te ho in picture ver. Ko o mai ai kakai umita. Oi opu ia i nanue hana i nanue te mahe hana ia hana ko pautu te a ko kan to ko maka. E ki te koi te pito i te kawe i tātu haina, e ki te koi tau haina hō, opu ai hana mai hana i anu, ko o mai ai te atau mea tau animarau te tai, me tau haina ka te ani mua ni o koto. I ai opu ai no hana teni hana i, ko o mai ai teni hana. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quels autres matériaux vous travaillez, des graines ou autre chose, quoi? Wa te koko ua i uka o te tau iwi o te tau animara. Ne hai ko akai e ko ua i a te kaumai uka o te hepto tau haina ko ue hana ne i. Te tahi haina mau hana nei, te hana i tēnei hana iwi, wahe e i o tēnei tau hana kikaha nei, te nino i tau kikaha. Te tahi mahe ina ki te ia hoi ina hai mtu au kui no te hawe te hana i te nino i te tau he mau.
wa ina kite ai tunu ia hana to kui kana ia hana I pai ore hana ia hamta ia kana te hana ne ke kane I opua ia no te kane ai ko te tau hana ifi hana ia kakanu te nua te ruha katu na hai te na tau kakanu pina maina Sylvie Mihea te ta hauka haura mi teni tau aura mi taiti ia meani ia hoi tau nanai ki mai te tau tone mi mau ko tau hipe avai kai ki mai hanu ia yani ia ko kamai kamai mi te atau ia ti tai mea mi o te tuahine o au wen ho ai taiti i o to sa ko kabetai o kumai te ati amatu na ina hau te haipito e mea ne ina ki te hoi au affair hoi ato ia tau haina I meme ki koi te tau ta mea a haura ni a koe tau ia tau haina ko kamai te ni tau mea ko kai ni I fuhai anu taiti pehea te haka pepe o te keikaha, puru keikaha toko te ehi ko pao toko te ehi o iei waho toko he vai ka ina kai ke koe tai ai ua atia pai mi tai a tei koe atu o tata ia mte akau tata ia mau kai hoe ka me ka unu te a mea au ia te atau wawere ke ka ia pau te ki koe te aki he o ia ta pau a tei koe a paehu ia hoi mea koe oko te mea koe I hana paehu ia koe o te atau mea oi toi mai teni tau wawere ne teni tau wawere ne toi mai ato ia pau a tei koe a hoi mi te he vai ia ka te hoi mi te a hu mea ni o ia teni tau mea propriamente I tamo om he o mati ona ke ni hot me ko kama ua ka to tei ehi puki to ia mea tai ehi me mai ta me vai pai hoi vai ehi oti ehi puki me mai ta toi aha te mea tako e kanea tako ua e kanea me te nei puru me te ikane ko te ipu ehi me te ikane tau polie iwi me te me tau polie iwi te tahi no te humu ia I ho te ni tau taa haura I matu loto na hoi ia koto te to kiama ni na mana I koto te hana e mato te takakite pui mato I te na ai o te au hei to iki I te no e to wa I o te ato he atia ia pro ia poi ho I te ia ma I te ia ai ma na tau ia me ni to ki mamo o ke an ha tau me tau no ki tau hana tau na ima tau na hana ini tau ka pui ka tiki mohi mata ko I te atau ko I foi atu huti ohi ia tomo mai ato mi oto te atau to ki tomo mai te atau hana imane Est-ce que Sylvie et Perret, vous pouvez nous dire si l'artisanat est un bon moyen de vivre aux Marquises? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aussi envisager autre chose pour une famille? Sylvia me Perret
e he ko akai ko o i te ama i mātou o te ni hana ko o hana nei me hoi te haka tiki te iwi te haka tō tau mea haka ua ko o hana nei hanei e puhu e te hu aha e he puhu e toko uhu aha e no te ako mai ko no te haka i ko ua no te puhu e ia tutu e tō toko o e hu aha e pou tēnā ka teiki e haina no te nanu te kaikai e pou e nui oko e nāt puaka e nam te kupu e nam te nana nam te moni e pou e nāt tau ia teika me te tau popoi me te manioka o ia te moni e hana ia e po tātou mai no tuko tātou aina na kanahau tuka o te poe ia ma kau kiri e te ni he mauni he te tau mani toto i tau ni mo po hoa kanahau na te mea mai he na ki koe e mātahi ki au koe hopo mo te ni tau ngai mātahi te e ni e koe he taiti tēni i mā mea mai anu mea ma tēnā ia hoi mai hoi hua mai hoi mai na ke ine hoi mai hoi koe te ai anu mea ma ka ua tata ia no te ka ua mea ai fuhu ai hana koe te ahana mea ai koe hana ai mea koe haka ai fuhu ai hana anu koe pau mai te au hana haka ua hana anu koe pautu te au mai ka hea me hana ini yo te tau komune te pēa te e hoa so ananu ko pau tuta ko te ato me haka ki te i Tahiti e he ene koe mini koe tapu koe mai e toto koe maafo ia mea tere mea ni te haina e ta koe a te i koe tau hoa e to o ia nei mea ni te haina e to o ia nei mea i te hui hui au, mi te a iono mea mau koe mea ia e ka me hana ia e tiki koe te a mea mai e ki te hoko i te mea nui me mea me matuni he anu pautu tere ora nui he anu kakiti tamatu haina e i pia na numi konti nea e pitipi e ki te anu hoi koe i te mea koe a nui ia vai koe tiki koe iono mea mai hoa te amunia koe tiki e hoko ia mai me au he ho i te ai kana ho i mai me ai no ki ia ko i te ai no me ama me o ho ko i fo he i o ara no i ho ko mai te ke ko hoi tātou mo toro so me ni te hoi ato ia he mai o mātou e kamai tomai ti tei mohoi na te ia me ama ha tu ti tei mo kai o titahi mo ka hoi me ka tu te mama tu he no ia tia ho no ta to tato po ia ka ba toi ta te ho mi te ka ba ta ti tai ka hoi me ka ko mai ti tai tu mo ni ya ba te me ka ki ya nei ta to me tia tu ko mai no ta po ia ni ko ta to mo ni me ka mai ti tai me ka ko ka ta tu e to mi o ti ta he ka u me a o kaka mi o ti tahi, hime mi o ti tahi. Nā rato ati te toi ki ai o to te ahai hamne a ato e koka ata moni, e tuku mai ti tahi. Quand vous fabriquez des objets artisanaux comme ça, est-ce que vous discutez avec d'autres artisans pour les créations, ou bien est-ce que ce sont toutes des créations modernes? Est-ce que vous essayez de faire des choses anciennes, ou est-ce que vous essayez de créer des choses modernes? Ia hana ko ua i tako ua hana, i tahi hana iau ea ko ua, peha ko ua i hana, e hanei awe ko ua ti tahi tuhuka, tau hoa ko ua, tuhuka i tō te iwi, mea awa i ato awa i mai te kite o te hoa, ako e a, to ona no nei ko ua, te hakatuhana ia mitumu mai,
po I ka kiu te tātou tupuna. Pēhea ko ua e hawe nei, e haka ko nei, e hana nei I. Te o popo I te ame te puriho upo, te ame o te omati. Te puha mai tō tau eo, tō te mua na au, ka meita I te atu. Mea o te tia toho nui, o ia te umhi ane, te tia toho nui, te mea mana mai, mana nui mai, e o tita tatou. Me I au mana au a tene, o tō te I mai te hana, te kohe, o tai te akau, ako e po akau, o te ahi, o pohupe. O te ohitau e te maameika I uka, o pa, waho, kokoto, kuia. Te hita me, kuia, te vehi, o tuku, o nungu, o heka, o hana, o himene, o ue, pohupe. Wapo. Ki te mea te kaukau I me te tau I Hakatiki. Watuku mawai o tuku ai tō maaka, o tuku mai tō titahi, nā titahi mea ke tō ia. I pau tihe mai titahi pe au, a ihi te a mea koe, kane ape ene, kane ape ea. Ua he au I o tai o pe au wa ihi te nā mea koe, kane ape ea, kane ape titahi, a kahipa mai titahi. Mia e kua kai te maakau, tau I te hana, tau I hoa, kau ke he kau koe te ni mea. Mea teni po aka wa I hei wano koe pe au I hei tea. Kokoti he ka au. Te kautukau ni mātou no tēnā tau mea I tau po he katiki pau te kautukau, pau ki hui tāti tāhai wahua. Kua ka mai tōko mākau hō. Hati ia mātou he hanani. Haka kua tu. Haka kua mātou kakau mai. Ia ki te koe tāti tahi o kanaha atu, tō tahi tu mia koe ka ki kanaha oe. Titei maakau ia, tiohi ia, hene mea hou, hana hou ka ua atu, naho I, a ika ka o I tauhana ka kiu, mea toto hene, toto tau kato te tauhana umua, kane ia nei, mea, te mea ngoko I hana anake te nei tauhana hou ne, ke hoi te nui ia, te hoi koe tau po I hoa e atu kaki ka utau me mau kaki o so hou nānu. E mai uhe hoa mia koe, kane ami tēnei tau mea ka hou nānu. Tēnei tau hai nā māua nei, te hoi ia, nau te tau mea umua, nau te tau mea hou nei.